Yenina Yetia Sompa. We said the aye wo okay kitchen stew and kasa if you akwanwa ma akwanwa na wo motena so etwi aye wo mu ojade no ya tena no bi so wo se we na egbo a tena so na ka na mienu no bo ho wo de kɔ ha no wo de aba ha wo de kɔ ha na de aba ha kedede kenken kɔpense besie na fehwe mfifire bi a ɛbɛsa ase ate wo hwene so de ete wo kon achi ase oti ase wo ɛfa waso anchi kakra ɛyɛ ho aduro no anopa ɛhe na awo ma yɛmo wache yɛmo wɔ mo sɛ mfidie no dɔɔso nanso pɛsɛ wo nkwan na no ɛwanti wɔso de papa ne bɔne asi w'anim nkwan wɔwuo wɔde asi w'anim o na mmom wɔsan ma wapɔ sɛ menkode a nkafa nkwa enti wo a wɔde ato sompa no wayi nkwa no pɛi nyame wɔnhyira wo na akatua papa no wo ma wo de emmɔ enenso ya wada nenso nya de ayedi ya ne ya da ya tena se nei yemfa na ase kase ema esquire adwa sare se sports no sa ne wa pack ne sei no oyi gu ho e chance de na ye twa Facebook ya compress wo kantamanto na akafi amugina ho no obi yi sa de obewie e de ahangam wo hu sa de ho nsamote anopei ya sanso ababio we ye ko ankrata no momoboso ensem ayi di atwaguo de ha omanyi bubu omanyi apre eno ne yetena sompa so a na fe ye nunumu adwetadwetem ama wi abom na entete wo mu no yatase afirim na aka papa no na ye de asomo sompa enti anopei akwanya beba ma wo ensam ne ba no na wo chorotro bi to original power ne din ho hia no no ode na Paul no toto na oga Jesus praga rider we nyina make tachi my sompa o no wo mo nso fa no wo tworo ne de sa bre kro na wo nsa kafe a wo tworo ne points ne guo eja ne momo owrobon mo no wo mo boa no abede ABCD ya okasa free abede no wo mo tworo Wombe twura ma ebenkwa benyamo atwro saa 37 wo munyina atwro enti anopai wo nso mehwe wanim na ye free sompa nkran ye life for sompa takwa na na wa hene champon emfa ho ne takwa living conditions ade etie no ahomadache no wote ho wo de sompa no soma adasa eja na so anopai ye ka gum enti me manim hatrepo we ma ne eja pia pam dada Daily Graphic ene daha omamu no enkrata firi se omayi nyafa hodie de wonto mu da de bia waboma truth and accuracy every day ewa ha na nseme ewo mu no yiwasum ya de brew sa dwumade ya so na wudi wa woda wode fa ha na yaboso fefefe e de amawo live ewo 90.7 sompankransa adwuma yuru akwambo aten enne dom papa toast mo wo mukutam ho ama adehye ni nyina ese afidie ne de eye sompa no a eno nti ena sabatu Tripoli osi ginyame obo ne dom no ebiem ma wo mo ewura dwom no dikan efa feeling no ansa na wakwa akotena ne niema ho na wode sompa mu esompa pa na kosoma dasa na wanya katua pa DJ King Star biemu se wodroma nkase a adaje ne poso eno ye sompa droma Teacher Johnson yamowamo wono no wutia fa ho na aduru nkwanta Paloma baby ane baba no wono wabie mu saa bre kro na wanchi nso Poncho traditional cancer no opposite wabie di atom ya mansan efa abusua yamoache akwa aba mamema abusuafo na kwa aba na enne di egu apono so no yemie bi nani so emfama Nemum je password 0260 19 60 64 0260 19 60 65 eduru ha wo ehona betimi afre
na wadum ofidie na ade tie no se de be beto nka wo phone no so na wonsam ne sisi so kama na emom ama we asoma anye dede ankasa hwan na bia afidie ejina chiri hoyi anopa ya mo wacha mo wambo esquire akwa aba yeja moni adwuma medase wow eno nso ka ho o se se ene ya se kra match sawo ai nke no so enye bad serious o mo edenyamiase edenyamiase mienchi asafo nso se wono akọdwedwe no ho baabi na eja okay ye be ne dey enti adekura wokoye wo ho no e okumase ho no wo ba me die bafu na chese bia se kutu se ba me na me ka kire wo na chese bibia deda na akwemu anopenso ho ayefe me da se mu wanka sa de e ka denka o ya ba wo ba u mia nka because emema de dodo no ano nkomu ntanya t-shape kama sei de yesumi ya unse ma t-shape no e different kurukuru wa kama no kre ankoye kura nya den abenya nwi bi de akata so ba be ma de oye den ntimi fancy o possible e wo ho untimi nya ho hwe ba ejapa de ase kura me he confidence pa wetimi anya uti efe minyi ho uti du efe uti du efe because man tenya sa round head no yeah ene mi sanso no mo didi matemu ti kurukuruwa dunya kan round na me kai round ni chi no wow that's him ene so deja obi su na si nani a wasanta kracha no so woje black ne sa de na se hu se sa da no asem wo ho asem wo ho onu man kuma akwa ba yaba yeson wonde me ya woda dru se na me hu se wa hye otuntum no a ada no bi ya woda bi se ya na wo hye tuntum ya sa ne wuku ada na adupre kokra hye enti me hu se wa hye tuntum no ana mobusa sa nura de na si ye ana de na wo ho nura hwe an shedan si na na mate say US fast striking Nigeria from Ghana right sana me mate o mo ko ke kan be kan but didn't na ha no mu be gina ko strike so eno na nura o mu busa o parliament say is there any agreement? I don't know my minority for so more someone who could to black parliament. So no me no. Because when you know say BB agreement to be because it will be between the foreign affairs ministry and the other countries. So military base wa ha. Okay, say me be so mo kwan mo de mo niam BBC kotoka ha. Ama no so kra koye ho nsem pi abandada ne penso. Ama no so ye no so sa abre no ma ne wo opposition ne o ma ne wo aban mu yi o twen abandada na bo so ama na ti ko woroy am si ye kwan na ka wo se kwan ne tene ansa ne fa obi afichiri kakra bi o se yam fa na ba tonto ento ho ana yenye ho U10 na ban ni tri modern so hu sa fe bi o ba bi ade na koto but eje na ya ba no ne ya ba no kre bo am ne ya nto nwumi yabo yenso yabo yabo yenso yabo sompa for yabo yenso yabo yeko yaba dineno yeko yaba eni yembo su to na we di neno me pepesi gumanim no Ghanaian Times Chronicle na Daily Democrat na nhwa sane ensem be bobo so no eti fu bidwame sane ya na me ka bomu no ne bra de be ma me bia me ka ne nyina bom tew sanse asempo bi ho ese T40 ya hye dwumadie bi ase ya tumire bi na ye be kire ho sie wa ha okay se enye bola so a okay na wono mu a ya na ye ka eye omoya na nso eye oman na duro na ye ka na omo tie akire didi atem ni a kire on ba bi a yenya information ni ye sie no ya bi sie ne wo nti ne no ye wadwuma ye na nso ye wo Ghana mantenum nti ye Ghana duro ampa piao ene esa de aye no
adwo afa yetu me koku nhyas koku ene ya na yanko na adwo afiri park na so nche me pesa me da wo ze fire no koku ene mo mpa baabro ne mame na ewo chronicle no mo mpa baabro ne mame na mo hwehwe Deuteronomy chapter 13 verse 14 Deuteronomy wow chapter 13 verse number 14 mo hwehwe nto mame mo se nwuma eto so num piao me beba ho na asem bi e ho no ne chronicle ankasa na nsia se ya na me kɔ ne dayim se mufo ya na se me kɔ ne dayim ti no wo hu mitrim no ahyada kɔpɛ asɛm no sɛ ne me bɛka no no akɔpɛ ho asɛm de aba beto 14:13 me beba ho na gya wo de me banya betrema me ansa aha na chronicle mu na me gina sesi e chronicle na wode aba sesi a page 3 ɛna wode aba no wo kyerɛ sɛ no na da kyerɛ kura bogo ya wode eye wohin poporo ya wo ada traditional area eye nene Abraham kabu ekuakon ya wotoso miensa wono ye ada wohin poporo wo wode nimfoni aba no wo kyerɛ sɛ sane langard fuo bi watete sɛ langard fuo bi ha ne nkrofo ewo ada na nan matan kunyansa aseso no wote economic fo na ja wono mo ahwem na ne ewo mu bia no wo mo de ehon nsɛm de aba so afo be de akira wo hwɛ ensase ne efumagudie ensɛm so no nyamfo yisi Sulemana wono ne mfoni ada ha mi hu ye mfitianse na me nim sɛ me lecture ya Professor Lumumba waso wone ne ya se pa ɛna wode aba sɛ aban de bibi ba ye friend sɛ watertight land reforms ya wode beboa ama sikasɛm no nso atimi akɔyie ɛwɔ akache ho na page 2 parliamentary watch ɛna wode aba ha yi ɛna asɛm kɛse a asɛm ana mekan minority phone ebusa yi US strike Nigeria from Ghana obusa sɛ na me nso me busa sɛ matete bi ɛna ya atesɛm na mate mini ho adanse bi ɛyɛ atesɛm ɛno na minority phone so ebusa yi ɛno nam so ɛma ranking member our parliamentary foreign affairs committee ne so Samuel Abujinapo wode atudwa kyerɛ sɛ abrochire so afọ ja wa bra Samuel okuje to abla so no so de Samuel ɛna Abujinapo so de Samuel won so we de anya Samuel Sam wo mombra se bedwam na wo mombra for questioning no munye omeyi ano sɛ Nigeria for age strike every US for her from Ghana Ghana for grant ho hwe o ma encoded nti o mra mechirim na Nigeria for na ka se free Ghana ne bai we no ayifo na hunu wo mo wani miensa ne nan no wo mo na ehunu no mo ba mane yin nti free Ghana se free Ghana na ye o mo to ye ya ante se no bia sa bre ne du no ada e na won se mostly ya na nyema bi se ne si eta isi anadwo nti mo da ho na betia ne di mapetin na ko nti ade be kino na eba no nso ne ya tworo ho Ghana ya o mo hye se ha ne free se ba bi ade ne free ba ye no ogeji na o hwe direction na free Ghana onye obeye nso ye tan o ase ye keka de agu Ghana fo so na akoye na ano ayi free Burkina Ghana na akoye Ghana must go ni bi se na emre bi Ghana must go si ye no na hwe na akoye se bi nti Samuel Abujinapo ene minority fo so mo mpene e ma Ghana must go alata must go e ma nti no wo mo hwe no mo nyemu nhwemu sisi a na Osahin Alexander Kwame na afenya market no kire se ye nya sika mfa ntua kokwa akuafo enso nya sika de edifu ele private jets be sama mpani tu kan jata jet na deneko Ibrahim Mahama jet no jata jet na deneko se eno amfana nkwanka de we na ese deneko se no de akuafo na wokromfo ne di ya yesi so ja isutafo de di mi ya mampomfo ho na isutafo ne di ye enso mampomfo egbosi na eje o mo ye retreat enti ano ho sɛm wa ha sɛm fo adwompo ya wode aba ɛwɔ chronicle mu I say expansion of Accra Tema motorway time to reassess traffic management strategy say send the Tema motorway ne so eja se ba bi o mo close ye no mo bie wa bi o mo close ye no kra no bi o ho anye ne nyina no ma bie okay expansion go so koso na anopaw ewie o ebibreu traffic ginemu no na no mekotwa mu ho na awreho pa if you kofa lash bi ho kra de betisi mu kra na still be bedim okofa assignment under bridge ho na de bewurawura mu kra no a ebekan na isa KKBK kakra bekan ti ana na semufo cha se we di omo he no mo ye train kwan no da he mpaka dan anu wata mpaka dan chiri ho kra sani aka ndi omo anye omo kala no
wo hokura traffic no be ko so awa be ko akoso na no mka so am the sky chain be brand no so akoya asem nti form die kura ye hunu na wiem eti won se kakra no na ma memfa samufo no adwempo no ansi wo hɔ na afi yemra quotation no so tew na menkeka ne aka momaja ne ayende ayetiti bidi ayentiti bini as Deuteronomy say are you ready we kire hɔ Deuteronomy chapter 13 verse number 14 no borofo say then you shall investigate and search out and inquire thoroughly if it is true and the matter established that this abomination has been done among you. Ejaminim say when you tree no wo abekan amamia. Ene hwehwemu na bisamu yie mo na hwe. Say asam no wom ampase wayasa echiwade iwo umu a tobo umu a kumna edunum no brade a e ho na kampesa o de to so ntem mame no kumna fa nkrante kum kuro no mufo tobo nkrante be no hwe e no ne ya se nkrante na to ye de kum krofo bruta fa nkrante se eno ne de wo mu nyina na emu afie boa pasa mo enti o kan se kona ko tutu kona ko bubu nti na ira de ekoso ya no eno wo akire bi trump dem no fa Trump amba but quotation answer me say na ye wonsam ai ma kan dey say je ne wo akira chronicle fresh ankrante no say strike na cancel trot wo akira no cancel trot dey dey kata ba ko no say strike na US dey call Nigeria now minority for busa so fa free Ghana no wo mo say US for ahwehwe mu ahunu say woman hunu adansi turodo so obi aya abonefo sem bi wo Nigeria enti tworo no see kum na won fan krante ono do de message kokum won pasa se wo mu fia boa nyina fie na boa ni nyina bi na bi asi o Iran no ene bi so Iran for retaliate na nana ye se ko so enna yenim ne betimi asi ochina no de o se ochina na badwendwene ho na jamanan kan so njama kan jasa ye nja ya sa ma ne nye enti sesi am no ka say for France for Emmanuel Macron one more year warm up omuso beti asim wo fancy no say no nitiri ho o ba do esi nitrasi Vladimir Putin wono so wono a wonsere nanim nitiri mu so hu nitirim wono so aka nitiri asim so say ya nani akeka koshem wono so ye warm up sabre ye ke sta ma agene de deda UK o maji 2 o maji bombu mienu egu om ho eja Russia your friends and Krofo yo mo Asia ho akire ho yo mo to crude free Iran for Korea for South Korea ene Japan for mampani eko ye kope visa and North Korea na itself na nkasa so no wono so ye wo Xi Jinping mo na so for no wono so ye warm up kwasi choi mo ene South Korea kofi choi no choi wo South Korea North for no ye wo ono kura no South Korea de wo mo mpa mo ho asem eduru ha be KKBK kakra be kan on say se ne a antro hwe ne osebo ene ai anwansane ntokwa no ubunfu ye nso na woko unko kanto kwa de de betwi se bi na Dubai UAE ne nasefo nyine ya kan bia Kuwait nom ne Qatar o man mo Lebanon agene dia me bia ka Ghana unye wadin se wo kokun but ne wo be kun ne enti won wo ya warm up na Xi Jinping so no ni nuclear weapon no go bia try no pe bia contest onya ba bi amodi we aba eti no se no naja weja irrigation project ni guso a ekoso na so estate developers na ja oduma nkuma akra ho asem ne ye ka ne sa binum hu akra na so me yankokọ oko test obinum na nkwa so omote topum ne announce say nipa 5000 ewu they say okwa Iran nipa be 10000 de omo ho aka ena mampani say we no e was say ye dialogue ye de ya no ne ya no se kasa no be se kan twene obetrasi no me ofa so no onye na so ni Iran for also omo ye atuturafo ofre omo no omo amma so be bank anya say supreme leader of friend wa ko wi
Masoud Pezeskian president obeba nkwaba Amrachi wo foreign affairs minister obeba nkwa on internet so no toto ayampia nti esa aja me woni tew na Ghanaian Times nso de biaba and what I say wage irrigation project no say estate developers aje aboso nti o mo pese ebeye no nti ehon sam wo the Ghanaian Times mu tobo estate developers wa mo aje aboso say so baby aye irrigation project no wo mo twetwa nsase ne ton edi sisi adan wo mo afesasa nsase ne nyina ti Ghanaian Times dia ba anim ha boyi na manfo twetwa nsase no na pete masa ase da ho da hokwa say wo na won pa obi ba chokroma de ebi da hokwa sa enkran ne obeka kakra we dey hwe nti aja no nsam kakra wo Ghanaian Times mu na nhwemu aba Ghana Health Service for na dey san nhwemu aba na me pe kwa mbefa so mbesi ano 1,000 women die during childbirth last year 2025 nkwa my bench no Ghana asem ne Ghana Health Service na dey statistics yaba nipa mama akoma apem and ewu ye last year bro mko awo so awo mo ama biu amanfo yire no na amanfo maame no mo ai eno ye de yetimi count ye ni oyaje na wo fia owu ye no ne de nka ho ekura se doctor de no koje na wo no owu ye no no eno ama no busua de etu no mo de kan ho aha o ma fa no anka ho eno de say si this year ya number no o si we also last year no na deputy lands and natural resource minister so sem wo de ba no so no mabodi kan bo mu dida e wo chronicle no emu na atebubu hene atebubu man hene wono so akọ tree crop development authority CEO in office wono na akọ bon komo kakra wo hwese ne tree crop development no e be ko yie wo ne mfafra mu ho e wo ho a no so Daily Democrat e de aba kakra amnesty chief inspector urges IGP to enforce appeal court judgment. Sana say amnesty eniema kakra on member court for na sefo no no ho nsem no kakra no high court so judgment or the buy and one more catch IGP say sana no court ehye say police for be aduanan bi ye mo promotion afia ba ya say afia promotion no the court aka na mo say mo san control examanza nti eno ho nsem no bi so wa ha ne nyina akwa akoshim nti exams na me hu promotion ni mi hu no mo so medical trope exam ne the promotion exam ne the I say mo promotion no promotion na ma no mo call court na court waje atum say court waje atum say from promotion ne ma wo mo no police for say aje say o mo san control exam ne foforo bi wanza do before complain then so sa do no mo can do ansa no mo call court nti o mo ne nyina aka ho bi Bank of Ghana governor actually strategic diversification a mo de boa ewo gold reserves na manfo say ya ton ni nyina no wo de honsem kakra e de aba mampani mahama ne South Korea mampani so eno a bilateral agreement a wo mo akwakoye no ho peace pact mi ensa wo makosensa se maka cho say Ghana de yeti pact yeti agreement yeti bilateral yeti treaty a wo ye den ya ni ye be sign sisi a na wo makosan mi ensa ka yan kan wie ni ye sign eno ade bia makan ye te mampani na kasa okay ni okan obekan no obekan thoroughly nti wakan ya no so Daily Democrat eja no so de kakra bae mo esquire enko yo amenfa Daily Guide na me so menkan ni Daily Post ni mbomo ina na esi na omampani His Excellency John Dramani Mahama anopa Daily Guide abasese se o South Korea o na enra woni Lee Jae-myung eye Korea South Korea president wo mu kohyiaye ya wo mo eto aso adwena hwese se visa waivers yi na aba eni fini ayedi enti South Korea so wan hwe a na yakonya visa waiver ne bi enti obekọ South Korea man ni mu a wunhia visa hu bi ya eno so ho asem wo mda so a edidi ho enkomo enti Daily Guide afa bi edi aba US for air strikes ya yesi efiri Ghana yakoto amane ISIS fuewo Nigeria atoye fam ho no etifin fam Nigeria ho no eno so dom kuma na se empenifo ba no mbechire mu ye emeye hu se de enioma esifa eko na eno ane ebo amane se drone bi akote ato ewo Dubai International Airport ho ya ye kase nipa 9 wo mu echire mu se ekoka wo mu ma wo mu prepraye Ghana fo mienu ka ho enti sa drone attack na eko so no Ghana fo mienu yesisi abebia wo moda no eye enti so far wo ma free danger mu enti eno so ho asem e wa hanum sei ya Daily Guide afa bi ediaba na National Health Insurance Scheme no se donkuma ne se ase aban pese wo mo yaro wo mo ye mampani ekufu ado ne MPP aban on popular wo mo mpene masa ade ne nkoso
ansa na won be free aban mu ye se na 1 cedi kura ni ho no mo ye ka wo mu jato NHIS ho ne wo manja 1 cedi ka kura wo ho wo tuye ni nya enti NDC fo ba ye wo man ban inherit debt biya enti doctor na yi wa free ye ya o ye ranking member of that health committee no eso wo no na ensentwofo nhia mu a wo mo frɛ obo eho amane na ena akosu aka atu a wode bae no o stop the war 2026 we are peace but if you no stop you US Iran stop eno wode aba ena chese ehyen we ye ehyen na ye de kɔ entokwa no amoka no aha ibi no eno wode asi ha na obi gina sukita de obusa ye o se US ni Iran eja nti se mumu nya ntokwa na yo we are peace but if you no stop you eno wode aba enti we de asempetia ena akosua atro ede aba no na enipa miensa ene akire wo mo ede afare hosem esi wo atebubu eye abamba hema maami ya maame kama oba hofefo ba hofefo wo onu ankasa ne fia na wote yekobo maame na yase ne nan tu ya e maami ehwere ne nkwa enti nipa miensa ne akire wo mo Rafiu Haruna Muftawu Adamu ena Michael Owusu Spemi Owusu de Spemi also spelling is se eyi SP yeah SPERM now the I atatu you abeke ho enti sankrofo ne ache wo ma yese wo mo boa bambofo ama nhwehwemu atimi akonkan me se saa asem we de we interest wo mu saa asem we interest wo mpa because matete se yese maame ne kura no ne kunu ye police ni na ekwan a wo fa so ekukun maame no emu owrem like odwen ho kura wonte ase na wo se nipa bi susu se e related to ahensem ne ade but ye jidi se nkrofo miensan ya yache wo mu yi wo betimi aboa 20 Muftawu no 28 years Rafik no 28 ena Michael Owusu Spemi no wono ye 29 years enti eno so ho asem ewo ahanom sei na enwa ena ye wo hwa anwumre no mu ye hu se triple M man eye onunyamfo Mohammed Muntaka Mubarak ya wo ye interior minister afrens emtwofo nhia mu se wo nsem bi ka na sansam na wo ka no na amanfo so wo question so enti na ese se ono aboba no wo beyi ne ho ano se AI ya ye de ye aptitude test yi ema applicant ya no wo so mo pa adwuma wo Ghana Security Services no emu no yes AI mu na issues wo ho dada AI no waye bi da no Ghana issues wo ho dada say fine e wo mu say eniema konanim ye betimi asasa niema mu kakra obi anka say AI ye de aptitude test na enye ba na motive na ne say motive ne say yes ye use we no say de be ya yenya direct contacts enkrofo a ye be fa mo no e be ye enkrofo a wo mo sefata adwuma no okay enye protocol nsem bia se minimum asumasi ana minimum obi etimakotwe sika de ama no say ye be fa me wo police service mu ana ye be fa me wo fire service enti eno ti ne ye enkoria se wo ma ye disqualify wo mo say tam questions a yesi ye bisa wo mo kra no emfa security adwuma na ho ebi fa ho ebi mfa ho obi akope police di basketball court size say ode ye de na obi timi ba ko bi ana no say obi die bi ana no ode kire me ha me hwese me hu na ha kra mpo de amawa kire se emframfro de ode adwo ato so eti ade mu no omo be sports wo sadon no mu ana na yi mu ye sports wo mi se ndie wo ndie ya ade aba bi ye wo ho ene SOMPA akra ebetimi ate eyi team na ya ye ebia ebe no internal games aha ni security wise no basketball court na eso hu na size wa ho enti questions here ba ye we dey hear question we or say a coded message uses the rule capital LETTER is equal to
position in alphabet class 3. Security code. Mode 36. What does FRZ? No na okofa srafo atade she na wo de ye bibi ne ye bisa code bi no wantimi anya no ana no ye ne a wa kire no oba ne nyina wo training na wo kire no we no ofri bumprugu yoyo afi no obepem e na afi no obepem awuro no internet ne kura no ho network ho ade no anya internet ukobusa na saade we si enti eno kura ya ade a na eda ho nti AI don hwe ya beka ai ni question obebisa afei honorable beche ni wie ya manfo dwa ye ni ade a o kire m still omodi ye nkotia honorable say enkrofo a wo mo apply for security services over 500,000 applicants no nipa 5,000 ye betimi afa wo mo eno ne ka eno de be enye AI eno na ban betimi afa wo mo aduma security services na 3 in fact for immigration fire service and prisons sa for ni nyina na ye fa nipa 5,000 but ya ton for 500,000 ejana enkran na no ministry ho nti me pese meka ne bebre wahu enti hwesa de we yi eja enipa 500 over eno kwesi over 500,000 they apply you bet me 999,000 Ebro 500. Odi ye fancy 500,000 ne hwa. Ne fomu 5,000. En ye fomu 5,000. Enti 5,000 ye chema wo mo 9 na. Ahen wo mbenya e bi 1,002 obi 1,002. Ana obi benya 1,003, no obi enya 1,000, no obi enya 1,005. Why? After all no abosi we your first phase of recruitment yes okay. Enti san krofo na afi bia sa no mo ye no. Minim enti san krofo na ya fa mu phase 1 no not say phase 2 wo ho enti wo ma bosi ye be consider wo ma apply ye na wo manya phase 1 no ye de offer etosu mienu be banti e betima possible say san krofo no ye be consider wo e na me say na de ye disqualify no e na me say wo ma ye disqualify wo mo ne yeah na say 5,000 ye timi afa phase 1 wo de ye fa ne say ye fa additional 5,000 phase 2 over 500,000 people. Near for 10,000. Near for 10,000. Meanwhile, omo disqualify omo nyina wie na ka 105,000 omo qualify for medical. You see, I was saying fa say. Me semine say. Ye ton forms sa. Forms no enye free o. There be. Nipa na beto forms no or apply mpo a. Ya so na ye yi wo mo a. Wo mo progress to the next stage you know. Adenti na yemma wo mu hu from there. Okay. O to forms. E wo mu say forms no 500,000 na. Any crofo e to forms. Nen so 5,000 ye be fa. Enti adenti ne yenka say forms no e bia ye ton 6,000 copies. O de ma me fancy ho. But ye be fa 5,000. Ye ton 6,000 copies. By ye befa 5,000 and I befa 4,000. Enti 6,000 copies ni ye nyina ye nim se forms no ya ton 6,000. But what me ton forms over 500,000 wa bra government aware of the number of nkrofo ye befa wo mo. Are they going to refund their monies? Enye no na afenyo makenka say ye refund this nkrofo ni nyina sika ma o ma manfo se wo wetiko eda for mo. Wo mfa no o gini sika ye den. Honorable kasi ya refund this nkrofo ni sika ma no amafo bu efusa denti na honorable yes na politics na ye pese ye na obi enua obi video me hu ye wo so apply 5 ni nyina money paid is not refundable and anya sa na mo bro from kan no sompa enti o kopa admission na tuane ya mfa wo be san ju sika ana mo de be ma wo admission say bia university ana bibi no obi ane said you apply no so wonim say tie so wonim say o resource nye tie o ya ma qualifications yeah it is so wonim say wo F wo E8 na still why now still na o kwa apply but when dey wo sika na o dey to chacha okay but so wonim say wo resource ye na wa apply bibia ye kama enye possible ya fa wo kura na isi da say bia ye be fa ba course na ye de be ma wo no wani nye ho e be sesa eno no obetia follow up akoye change of course ana bibi okay
enti eno no ya lay down ensese na de ama odada enti ukomuli se wa failure enko apply onko ha ho enti ya no so ne yedem yes one and no obi say o apply for all the services auto immigration there eto fire service there to prisons eto police ba ko fo o apply ni nyina say anya kura ha anya yi a aha be ye ebie ni ho a wonyae ubetena ha na mpese o meka kire say mo di AI ebesi protocol kwan really and you want to tell us say yam pampa say sa protocol de na enkrofo ka ho asem alleged no eni ho mo maybe wo daily guide we say in some corona na eja South Korea deal ya aban akosan ni Iran for entokoi eno na daily post efa de bae aban se wo satra reforms mu se de be ya public lands eye ensase ho asem aban se ase anipa bi etwitwa ton ne ade no wo betimi ahwe na wo maye ho adwuma nti daily post bae ba so far de betimi akase enkomo a etwetwe aso ewo saa issues we mu security services for ya semia ye kan ye nka se won se de bia ye ka na aban aba be defend ukoka se si e be ka se provide evidence efabra ni ade and sometimes I question say enti no aban ni person wo che se wonim de ekoso wo Ghana na social media me so pa bie Facebook na bie TikTok se si a ubehunu amanfo a wo mo disqualify wo ma be su e wo social media so enti yesre eya aban no wo mo ma niam mu na ho wo mo emma niam mu enna ho 5000 eja eh 500,000 ne 5,000 emu wa o eja we are be calculation bi obehu ba bi 73 ba enti honorable Muntaka Muhammad Mubarak yate de wo kan ye no yate pa ba mo mi ehu se second phase ya wo kan wasem se ebayi hwan no mo ne ye be consider wo mo ye wo mo ye screening wo mo ma wo mo fa processes ni mu ana se ye tu wo mo apply ye ni nyina afra ne asan select foforo ye pesi ye asan koto forms foforo asan apply foforo ye asan diska foforo ye pesi ye hu o man ga na mu ne yete no wonimu se aduane ebeso nipa du nanso waka se nipa ahanu mumra eti du gibia ya se asa no wa maka mu di line so eti me sisi ade wo krom ha wo ye babunu na wo pe service mu akwa dwene ho biem pe plan B SOMPA service pe plan B say who apply no amfa we na meye said the buyer you will not be so disappointed because lady ya woto forms 9 a ko ni nyina screening bibie ye oba ya ba kokura ni ho a wanyi me ke kura bia wo konya corporate work bi no se da bi on pay no pe plan B wow Sefini Sefini wo papers ni mu na daily graphic ade enkran wo hempon Kentucky teku churu ya wotoso mienu wodne mfoni abetoa ana wone UK wo hene kenchase ade ahia we Commonwealth meeting a wono koe Commonwealth day ya wo mudi wo London ma mechele yukobo twensuni wono eneye wo mo chorofo pani wo ka ho na mfoni no wo mo twa na chiri fefefe enti ehho nsam edakrata fa etoso dumiensa aban ye nhihye se eba ensase ne ton ne nhihye eda ho a awia betimi abom na obia nso ho beto ne bie no anopa daily graphic watwa ede aba na analyst for no wo mo kasai wono mo se Iran to ntawa no ntokwa na eba no ya na no obrempong tena se wo hot bite so a na wo kire wo ba bia wo mo de petrol ne fa saapo kuma bigate na eda ho eda Iran fo na no ho a wo ma block ho ema obia ma wakofa ne ma kure beka akiri no ama petrol bo be hura akosoro enti wo mu tu abanfo se petrol so sikato eda so no wonyi bi mfiri so se de be na timamufo na edi dwuma no nso
wɔn ho ebetumi ahenhan wɔn mo anopa yi the daily graphic de ɔbɔkrata wɔde nam a ɛgya yɛbɔ so bi ɛde ama yɛtiefo a wɔn mu tie afidi kɛseɛ yi ɛno no ɛno akyi Iran wɔn nso ɛne sɛntekwa ne kɔ so na ɛnya nwoyi o Iran targets commercial ships as concern global energy enti ɛsɛ Iran for no ɛne sɛ wɔn ne America ne Israel ɛnya edu baabi a ɛtete kɔfa amanfoɔ de asu nyinaa no wakɔfa wɔ nneɛma mpo ɛde ba no na yɛate asi mo so yɛmpene manfa nkɔ na patrol no wobɛsɛ wanya bi akasɛ Iran ne Israel na ɛnya mo de monya kakra mo betimi de adi mo ho dwuma bɛsɛ na wɔtwinum nti betimi ahwɛ mo kɔpɛnsɛ wɔ mo ntokwa bɛba wieye wakɔfa bi ba krom bɛhye no ɛno ɛyɛ the daily graphic wɔno nso abɔ so bi a yɛ bi akyire ɛde ama yɛtiefoɔ ɛno nso ɛho asɛm ɛwɔ krataa no mu a ɛgya anopa yi yɛbɔbɔ soɔ na mɛkɔ so a asew sɛ wei a yɛkan no anyanko server water system yɛpa ho ntoma me ho yɛwura Kenneth Gilbert Ajay wɔn na ɛwɔ mfimfini ɛne mpanimfoɔ a wɔn mo firi Works and Housing Ministry no ɛkɔ boa adwumadie no na asɛm a adwo ɛkan ɛna daily graphic akyire wɔ sɛ victim of military operation in Ashaman Sioux State for justice compensation anopa yi ɛno nso wɔ ha yɛ o ba wobɛseɛ ɛwɔ nkrataa no mu na dwumadie no nyinaa yɛkasa na yɛde akasa saa ɛnoa nso na yɛde kasa akɔ akɔsi awieyɛ ɛne nti kasa na kyerɛ mineral water ɛne abodwo nso a yɛde dwodwo yɛn bo ɛyɛ adwabɔ bɛn ɛyiyɔ ayeforo ana ade foforo bi ɛdɔm ba aseɛ wɔn bɛnom nsuo wohia kasa na kyerɛ mineral water nsuo a wonom ama typhoid wɔ so koraa na adwane ebia na wo de no yɛ wobɛsɛ yɛfunkeka ne nyinaa no nsufon etimi de ba na nsuo a ɛbɛnom yɛ hwɛ nkyɛnkyɛn ɛno na maka kyɛw sɛ ɛneɛ yɛ na wotwa mu a kane ɔdɔ nsuo yɛduru hɔ ne yɛtumi sɛ bi nom yɛ no wasa bi anom ɔdɔ river ana gɔta na ɛda wɔn fakyiri hɔ no sɛ nsuo a ɛbɛnom yɛ hwɛ nkyɛn a ɛyɛ nsu tene sɛ bi nom na hwɛ adeɛ ɛne nti na ohia kasa yɛ ahwɛ nkyɛn sɛ yɛatwerɛ hɔ kasa na kyerɛ mineral water CAS a ɛno ne nsu papa no ɛwɔ Taifa back hospital akyi pɛɛ 0206 469 430 baabia nso wobɛtumi ato nsa afrɛ na yɛde atoa wo yɛwɔ dispenser ɛno na wopɛ nsuohyia atumi bu nsuonwuna atumi bu adabaa ne si so ɛna afidie ne si aseɛ nti no ane sɛ wode wo kɔɔpo so hɔ na wabu deɛ wɔhwehwɛ anopa yi wɔ mo kuta yɛ mu ɛna yɛbaa wɔ nkyɛn 21st century sɛ ɔte sɛ obi aka saa asɛm no a na wɔpa aka asɛm bi akyerɛ yɛ abɛbu na wonte aseɛ yie enti 21st century pa yɛwɔ mu yi yɛtumi tenatena ase ama yɛbɔ din sɛ yadeɛ bi akum yɛ ato atwene abra ano aduru wɔ hɔ 21st clinic asɛm na wɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ no wɔn mu na yɛ nhwehwɛmu hu sɛ ateka yadeɛ no ɛnso kane ne yɛnim sɛ ɔnanti hɔ no entini na ɛba bɛsɔ ɔto ase ba osisi hɔ no ɛtwetwe ho a yɛsɛ wɔatie aduru so yɛtetete ho saa na abubu agu hɔ na wɔbɛsɛ wɔti nananom wɔ nsɛɛ do yɛsɛ yɛtoro na duro ɛnso saa na yɛsɛ ateka yɛdwuma a yɛyɔ ɛyɛ kotosɔde adwuma nko adeɛ wonni mfie bi no ɛbɛkeka no ho ɛno nti na abere bia yɛsɛ wɔhwɛ ɔwidiem kɔ 21st clinic wɔn mo hunu saa yadeɛ yi World Health Organization wɔn mo anhu sɛ aduru a ɛbɛsɛni wɔn sɛ okay yadeɛ bi wɔ hɔ saa na yadeɛ wɔ deɛ ɛne aduro ɛna 21st sɛ wɔne kɔmfo na wakyerɛ musuo wɔde na akokɔ ba bɛyi wɔn nso ɛna atwa abaahwe ano a wɔnya sciatica no aduro enti dɔkota bi so wɔ sa sciatica wɔhyɛ daa kɔ a yɛ asabea 21st no wɔhwɛ aduro a yɛde ma no wɔba pɛ wɔsɛ ɔno nso sa sciatica na aduro no sa ne sciatica aduro asa enti kɔ 21st na hɔ ɛna yɛnim biribiara yɛhwɛ ɔwidiem yɛhu yadeɛ ɛtew so yɛaka yadeɛ no n'akyiwadeɛ asan so koraa kyerɛ abere a yɛwɔ highly efficacious medication yɛde aka ho enti ka ho na hwehwɛ yɛn ɛhemfa na awɔ sɛ wowɔ takɔ a ɛne low cost hɔ a baabi asompa FM wɔ no ɛhɔ a na abɛhu wɔn efie kuma number 9 takora de no GM Bank dandadaa nom sunyankwan yi so tɛkyima deɛ na mekyerɛ wo yi
ana nkransa children's park enchengo Presby Bank na hwe animu eno achi mo am wo sunyane nyina teaching hospital first gate wo se wo kwa unifa so Dr. Cherebo wo ho wo mbehwe ehwe oversee babia 21st clinic ono hwa na ne SOMPA TV ne SOMPA FM no wo timber market nchen ho ehon so won se ka wo ka so aye wo bom kwa no so dwamono mu ho a ena tema room asoda na chi tantra here and about eyen kran atenakasiem Dr. Sisters ne domo ho ebo adwuma breku mama ngwase ye wo ho go so ye ben Success FM obo ase cancer cortes 0540 311 0540 311 311 womo ahoma no sa na 0531 886 216 enu 21st ba SOMPA enkran de no na homa 0531 88 62 16 opesa oni endidwa eho na betumi abawura na ya joso meba wo nchen yo je ahoma no 0260 19 60 64 0260 19 60 65 wudi wa wodan so a na wode aba na ja yabobo so e de amaw se de enkuransa buru ni de ne de no one ne na edie wudi ne bia wo frefri waduru SOMPA o hello ya jani moni ayamo waduru SOMPA yanko beta mfisa mo me kasana mako ano no ya mi kan yana zama mo adwuma nan kan kuma ya tema de kankan bo ya mi kan yana ni se aye SSC rani aye Israel ni American SOMPA ya nuntum nje sa wan fiya ro mutu na ka tukura wan ya yemi na kwere mo ka kire ozgana ha kwere mi ahodi e akodi e ko ke ka kire sa adobramra foreign affairs minister on to suma na nya tintin kwasu ye ezo kwa ko fa tem dia bre bedase udin bia afrefi apampa cha original po amidum ya original po techman boko de apanya ngopa do techman boko ede amiasi yente wa no pai so ene antia o de chaya no pai obrempong me cha na pa ni mi nwa bara mu to unu ena no eblanda na nwumre na mo me nu su no one obrempong ni nya ba jo asare apa wo ka zembi se antitimudi eya ampa so na me hwa mo live e wo TV ne so na mo ba be pon na ya me ya pa me hwa mo ho fe pa la mu di si ho no na mo kwa na me nya mo hwa na ya me ya na ba da no apa ra de ngo so sisi mu sa ma mo nya fa be bia na ko project my for the day ento ni ise so be mo so apa mpa ma men kwa sa no so apa mo pe ni ka se bi tie mu ti ma men tia no yewura kojo alante maten oprohima owusu odum ni adoto awusu osun kefie ama ojani agwakoto amene ewo kwa yimu a yewura bo mi aso obeyi na wonti nyina na wo mu ble wo mu tifo wo mu bo no apam hwe asembo no ma ya yenka no krente ni pasabi ye fa emebunu amboma ye bambambo adwuma do mo wura bambo adwuma ma na ya asmani pa ko gina wia so santre na de so sabi mo mo mpanyimfo na enimu se mo monko fo amudu moko na me adi wa kwa ne me aso mo bom bloko so mo do be ya kwa fo bambo mu no o be ke so bia kwa wia do police no bia kwa do soje no bia kwa wia de o ye bi edi wa wa e so bo ko ko na yi bi so le da de no ko ye yes tre o mo se ye yo mai na dia ya wo mu nya wo yin ka bi ete na wo mu wa de na wo mu ke ni bawro no o mama na ampe mo ho de no mu nyansa enko dwuma ni mu o do wo be banko na mo no na yenya ta na me se na bulu se e ko ya NPP ne di zo mu ba so mu na wo mo 2028 o me pam wo ye ba UP plus warante matemla apa me na masunya me nka mo me ne ya me to aso che atachimafo nyina maye udin bia ofrefi apa ma ken majo so amumura kwa ko temi ka 37 SOMPA 37 mo kwa ku 37 ya yente wa no pay yo apa ma mentia wa ma fo na ne atie fo na na mentia mi ra Dr. Mahmoud Baumia Yewra Jombo du ye ma mi bi sha commission eni Ibrahim Kwamna fofofu eni na bi first vice apam na min kate de bia ya e kate ni abai wa mako Ghana fo yi di o oba for
one na busua ko mu yi edie na bai wo bae any say abam ye abawe office 2025 or buy adia ba ko pa abawe yo buy aboa Ghana ye bi anti wona na busuafo nko na de bi omu de bi obi e ko ye mamo ana okuje to abla ko wa kasa na she interview wa ko grantia e di exam eble o mind adia no se e security a ye mfan tu da no nko ade e ban say ye ka to okuje to abla ko enya wo pani ni ko aba foreign minister o ye nya ne na ku kwado aba foreign minister ye nya ayi ko bo ke mun na aba foreign minister enya wo fe uni de odi kan aba foreign minister wa kasa no position no and one outside the abem ada mu de to man mu ni security mu ni o man ye di o mu ni o man bi di mo ba so mu bewia o man mo kum no ma kai sa na mu de ba abem apa me da se mo udin bia free masom from Kantaman market Accra Ghana mo robo yintu point of collection producer ben and factors no producer no do factors no and maybe do factors no why den madin who ya papa hey a very the year kafra yi kafra orobo wa bam wa yensira yenko mo de mo bodwumenti no mo yem from so kra na de acham na ekoyanim enfa nka me time no ye entertain free ha be ba cha youth organizer over abanga obi abi didi peche nyame nsan papa ada ho pefe ase na chira chairman de bra ai bo cha ja kon onwa na eko he onini content ya wa enfa apam me make a say me hunni lock your president your super kra bisam da dai na me ko mo oh adai me ba aba onimu university of competitive school ko onimu papa o try yo nya krubo guest onko try to hey was very math was very English or school from go 100 million I don't think that me baba mu wa or immigration baba I come up boy go 200 million tera ba check win me answer way between Mahama Daruma between some ya tan kwalai I don't tell me who need lock you to president you want Papa Ghana high one Yenim dia kwa so mai mu dia no ba no kasi ko from dia ko mo Africa ke kuda ya bowe for dia ko for the pencil I say ne mo ya den ne ko be no 5.7 cedi any 8 cedi na who was inflation I had the inflation after for my money after so chire or how the money like the talk to a Ghana any 1 week after me say and to kwana e koso nyina who to nyina the go like this so what me say what ya ya say no kwana so and what that is so and ye tia timamu obi also papa yen na aboro na wo timamu bo ayema me da se obre na so udin bia afrefi Eben kwa benyan apam na wodi sana no pe nyame hu ya mobo eben me da se yenti wa no pe maminchia mi MP anabo elisi maklubu na no pe na minchia anabo MC of Gais anabo agbo na kopon kana ho na ma to fa akọ the shipyard anabo deputy chief executive anabo apesimen samchia wa na NDP NDC mpanyinfo nyina Kichiro Honorable Ashimo or doing grassroots on Yankopon Kano and say still maintain Honorable Ashimo. You see, upon Akuko Sakum, such Akuma and Yenny and then Kokutin incident and NDC by Sudu Obiano Kunawa says, Sir, under the 8 years of MPP administration, if no would you or mine. To the extent that crowd said, maybe he can be sick of media board and booting and crowd, abandoned to Michia. But my main boss, the data bank. What is one of the amount for? You would be crap with a insurance, you come a 30. Due to that, no, who do you can cry a sick and the money are no bother. But how do you mean blame you? You blame young Casa young party. Upon young Kano Quencher, a young Kano Quencher. What more party I then? What did you say?
MPP about power for 8 years. What is almost security recruitment announcement? Who maybe some maybe 8 years of MPP administration. What is now you some recruitment. So I just say me go for they are changing because me be a branch chairman. Yes. Because me register for near. Yes, you go for the business. I'm working you. But let's not catch on authority. Some of the MPP for and only we have a problem of unemployment. So can you sir, I think Naka, you 500,000 we apply for security service. It's a problem. So this is the issue. I say, yeah, research on my Ghana. You tackle unemployment issue seriously. Because the recruitment, they bring a moment necessary. The year to the poor crap or free say, only a Juma government sector, no baby, and then American idea who apply for military we are. Yenjuska. No correct. I think a Juma, me mine, me apply answer. Now Yenjimika. Mestre, honorable Muntaka. Don't refund Sikaman Crawford. Because yes means no my Ghana MPP Momu Jaman Poskadi. Yeah, you see a research Ghana. Yeah, you back now. Yeah, call your MP point share. Now my party in co-position. No. So what I say because I'm antony that I could forecast it will be better. Send me as Eben Fabian, a messenger. The party in government and the general secretary. I mean, in the party of power. And your crown. Yes, the MPP and a liter of fuel, almost 16 cities. And the dollar, this is 16 cities. So what I say, it's necessary. I won't see a grassroots suffer because we have an election at hand at the grassroots. I ain't the other you. Remember who can say, May June, now you have branch elections, you have registration. I'm on for crap or register come move. It's necessary Muntaka. I'm for me. You know, I don't have plan about amputers because we are in the world of what computer. And here is a general question. And yet you want to compare corner and then question. But it's a general question. And then so what you answer. And it's all because we have about 500 and yet you say in Chemo because that's the best I have to all the 500,000. I don't want to answer. Because they are now. Ebe me da se eno de udin ne bia afrefi Michia majoso ABC kasa fre abede yenko Ebe Michia why I'm pretty check it ma do ashama Oko communication officer and John Draman Mama the president vice president Nuku Kwajima na Joseph Nyansabo kwa Yankopa ma Nyanso de gade apprentice ni ministers na up to the yente kwa educated ya nyamisho na me asema me can say minya echo apply this need but some bob need that can end it by na me say me wa can say yampa no okay me da me because you are no be shame can me bomb with papa because MPP buy no okay ye encourage more ye on no ye situation ewo ye fe be akoko outside I'm family. Okunya some go. I don't issue no me train. Not the ya bread, not the power. Now with the no protocol. You know, if I make catch them say politics there, and I'm smooth top. And I'm sum and game of chances and we meet the way and the politics. Say 2028 more go push campaign. Because yes, matter jubilee you were treated be a debut. Not oh, a coupon 18 years 2016 and buy up by Uncle Twabano. 24 a papa to ma and to go for trouble. It's more time a year. Oh, me, I'm a papa, and that I mean, you were me transfer. Then you got second chance, me transfer, and sometime
Nam Mahama, your bonkomo, we can't go down. Oko Korea. Nam Mahama, your bonkomo. Mo. I think you have a track. Voila. Okay. We can't go your attack. The Ohun or die soon, no. Yes, I think you have a track. You fine. Yeah, that's it. Wouldn't it be our free? If I talk Frank now, you mayo. Mo Frank into one pay. When you get there, I mean, Papa Mania Islamic, not being Mr. Brown, on one policy commission. Now, the Monabaso, and I'm not out of my any of festivals, once the cell in Yanu, because in the Chabata, whom we are, say a fire of policy, say Suno, and maybe Sabra Bayer, meaning Abras, the Chana Pay, Anna Domiko Avina, deputy organizer, do the two, Dunia, the Papa, the money for a 2024 election, and then this is to win whom or Domiko Avina. Both presidential and parliamentary. Young you say what the Fabian, the name for organizer. What Yamia Sam is the new as I'm a president at time we need him 2020. Company, the Pinya Bell Company and the Boya, Mr. A. Company, the catchers of company, push out the share Ghana for, and yet be now you. $1 number form. The only put to a form. The only Ghana to them, I am married. Amayan. They will push our share, say, oh, more disca. Any Mabuna, so the moment, company, I feel at the more, you won't take you. Mabun Piero and get my head. And they have to get up with the Basuda. Yayan Kwan, Yayan online. Emma will be here for that. And then this year, the protocol. So, what the hell say that you are Wouldn't it be our free? Cause good morning, good morning, good morning. Good morning, sir. Yeah, Joe Swemo. Me bacho, the friend me brighter, me kasa free abuso kind. Abuso kind, bright. I was so kind boko there. Nyame adon abuso kind there boko. Damn, I see until one pay. Nyame and come on, papa, pioneer Juma, so I'm with SOMPA, ampa, move some on my Ghana. Now, Mama Ghana, so, and penny for Muna, on my knee. Mammy Fapunya with Tsunami Chia, Honorable Peter Pesimensa, or deputy CEO or the shipyard. Nyame and Canon Papa, any lawyer Zuma, also a waterman, any honorable courage McAfee, Ninapapu, our TDC, any original chairman, Honorable Ashimo, with the Obi and Yame and Canon Papa. Me Bacho, here, and Yanya MP before. Omanya Noa Omokasa. And I'm saying, MNDC in 24, I had 2 Miamono, Omun to 2 Miama. Share in night now, my Ganemu, good 8 years. Yeah, recruitment, ever my will. Obianchi, Obetia say, ya pass will up, or my party up, our mobile. And then, yet, see, the bar them we are one young Sancho, Ubia, and she a baby, Bia Finching. I'm a grassroots. Our Muyuma, Eddie Boa party in my bar power. Here, Mamma Quina, and Mamuko, child service in the moon. May Batu, Ubia Warrior University, why any master, or Koyetesa, or Asa or Failing. Question Ben, a baby Sasa Nipana. No. Now, when you say, move a funny padudo 500. Now, Mama, they are top forms, almost 500,000 forms. And to you to now, and move a say, this guy, every Muslim. Eddie, your money, and I said, Abraham, for my will, Cronoa, or Muninam. You choose our move, next is for our movie school, 2021, but bring out to 20. Our more price, and yes, all quota service. You are fairly be brain. And here, NDC for 10 Amukatre grassroots, no. And I say, promise way, and Amukatre, yeah. I didn't know, SLC John, the money, Mamma, boy, Juma, no one else. And now, Minuka say, I was so kind for our dollar, who say, $1 dollar, and $5 Uncle Fanny Mamba. Petro Waba from Yin benefit,
and so more appointments in Libya, I am more appointment. I have a junior me. I'm an MP for any Assembly Cano, and then Mama MP for any Assembly. Wouldn't be our free? Apam, Major Swam Mumira. Mecha baby, I am a Abo. What your swim? Any, yes, my man, oh, mind your so. Apam, a cafe, mission, Bob, when she also. Manjana, and it's 106.5. I have more Cromwa. I didn't think I'm young. I didn't thank you. I'm young. You tell me for one jail, especially this government, and not the Papa. There's nothing to lose. But I can't be in jail. Chair, then, 2024. The Emma MP this year. Ugusa MP before, then I'm here. It was Ugusa MPP, then I'm by my now I'm a created. There was that the MP before and repeated. Ugusa ended before now, my dollar platform, but the dollar Adrian Ugusa ended senior, then I'm my petrol platform. Ugusa, you guys ended senior, then I'm my ammonia and guava, but the David ammonia and guana. And I have Papa Mama here, 2028 on Babio. What does it? As the Amu contest for NDC, I want to break for presidential. Thought that I want to break. As you said, or to tune the number year, not a lemon year. I'm a bed, everyone. Hombre, no judge. No credit. But the judge, I present. Amu Syria quality na mapa. No judge. Share go for a perform. I think recruitment the day. Soldiers for name with national service for. Yampa you can have for people almost in the half of the debut. And then the end once and after end twice. So judge. And if you do because they crook down Hanum. I said, if you are here, as well, and get out. System of in Africa, especially Ghana, you use. Now, many are made to us. So, when do chat to our fridge, Median, would you be afraid? A family, a papa, a family, when you go for a family, a pamada carry. Maybe to party as she must be but another. But tomorrow, make up in your pipe. To quite you. Medasio Nanapam, we give it on Pumia. Yamia mobile. Oh, you do children for a coupon by the yard on the radius party. So the NS watch a beginning of Sedanian Munan. When you chat to Elcoma, my dear, now the Honorable Edmond Atwood. MP of the local Papano, the dreamer of you, but your young sign about it. A year, if there were one of your Pokwan and your wife. Yet you are one day, and your young son, you need here, a young Cassia, Juma, you won't call to Kobe, and Sunny Baby, with you, Jeffrey and Sunny, is Edmond Ago. Honorable Yankupon, and I'm a chap pick up a team or should be at Emma, deputy CEO, and Chamanju Ashama. As communication officer, I was Shama. Open him. Oh, yeah, the more boy and Shama. Amen. Now, my main fight too, so I can't check John Ramani Mahama, and in up by his own. I said crocotoi, and Café Crocosine. And I heard, oh, you say, oh, do, oh, what you move, I look at ya. That could pass any good. The same thing. Say, who say, what be the president paying? Yet, and summer, anybody to also. I mean, put me down a bit crazy. Yes, and it's here. And I say, you are showing Safety and Pampa, no aquapa, which is a friend woman, you can find brass. Not better to be now. I can't buy an HM and I buy and I want to give you a bush. Oh, we teach you with the side. That's a chef. Which I am boss and back. Who bring the kiss your man
di on audio so campaign platform akunte that for na be cop reason afi echem document upon document that share say nkofobia bokoro e wi o mai ticket di o mai ni jirum omo da so ni na mo amenne omo ye de kasa e president kasa se di omo hu kita e pacho mo obi anfa bejafo enye nkwa Mr. Omampeni Mahama, any Napoy, any Attorney General, me a branch chairman, you come from what here for your reorganization, branch organization. Almost say, and yeah, because we share the Baba show, a million issue. Omonama, no more dear temple, once and a community show on a watch and no more cafe. Into a more formal humanity, yeah, grassroots like you. And yeah, I do grassroots nagging. So my family, can the ordinary than any other politics, MPP, NDC, but the other stuff to the Korea. Almost at the end of my document, that I have for years, at 30 account, I check out the Chicago. That one is now young people from Jessica, you're from Josiah, and that's it. And oh dear, one of him. What Fred Medino, aha, and the day pim. Na Makayo said, time heba mester, dura, a wood jaswa, to malaria say, and no akruya ansono, honam ya wadru. Anna, one more to a wound to mini dino, as answer war. Time in a dear busia, may say, dear woman tia mano peno, a mema, momo name call pa. Na bema bia, dear ma pel peno. Ya na ema no nso edima wo mo koma na won kwa hia won enti time no ye ne wo mu ni na buwie eba na sa na wo mu si yesi epolu na on betimi awaya e de amaye anopai wo mo kan ho ene ye de enkrata no mu nsem ba ya afrafo adwenkyere nso ye kɔgye yi maka kyerɛ sɛ ewo awoda die na wo de aba ye bɛbobɔ so e de ama na nsa na mo kɔdwa abadwafo ho na fe yensie hini na awoda die no mehwe MC Charlotte Church of Pentecost Abeka Central Assembly we Eda Jeremiah Sensen ene de bai unye hu Abeka Central Pentecost dia ehona Eda Jerusalem MC Charlotte ohono wo ena nkransa broni yewura amu Samson communication officer edema NPP Bono East Region Odina oda ye mana oda die pa. Nkranza broni. Ai. Oh, see wa masama broni so. Oh, okay. Amasama broni. Ya no basumpa. Ai. Oba for God and country. Ne won nkranza broni. Wala. Ti na ye nkranza broni be. Birthday. Ene masama broni be ni de. Odi. Ayeku. Aje. Yeko. Harvest praise baso. Harvest praise. Yeah. Na ya menka we ntu so say eye free. Eye free. Harvest praise. Ai. Name obey registration. Okay. Now our baby. Harvest praise no. Baso nyame aduma Good Friday. Fiada 3rd April 2026. Fiada mani hunu no. Very good. Our First Love Center East Legon. 4 p.m. pepe ni ashasiye. Na one more bedroom na sibi no. Tego sisters ka ho. PCS ta wombi. Hey. And it's maternity. Okay. Miami defe work home. Now fe Harvest Gospel Choir. One more so the bano go choir no dia. Ja. A free hymn so ko praises nyina. Ombe hymn praise. Was broni ba wantade. One mo na ye ne kese. Nti wo mo nyina baby. Ni nyina mu na Harvest Theater for any Harvest Worship Angels. And so the drama performance be the account o yi kire dwumadi no. O se get free ne say. Free. Ya jiska. Free. And I also be a baby. Very good. Enti ni how they register now they are baby free. Me say 4 p.m. Ewo East Legon. First Love Chapel. Okay. And our First Love Center. Eho and yakwa kwa dwumadi no. Je may na dialysis here na register. Star 725 star. Star 725 star. 11 55 hash. Actually no na dey afo to. It star 725 star 1155 hash. No dey we follow
na why enter details ne de ahye ho no when your seat na bibia to me fine ono na afofo ne abusuafo no mra na yenye na dwumadie no enko yie pa but kwa na wakai se obefa endpoint homeopathy clinic. Okay, Dr. Dubuaten ho Dr. Kwaten mu omo nyina nso di no ten ti e ka bo ma ye nkwa tenten. Okay. Omo ma nkwa enti ten ka bom nkwa tenten very good. Endpoint homeopathy clinic ko ho na ko pen nkwa tenten. Eno na be ma waba da bredo ye twa so ho ne end point no e na ma kire wo no ena be ma wo de bo ania no waje mu enye mani mu dabi oba won so watenka no emfa ko ho awo na emma no mon ko ho afei wasabo omrebo wuntini mu haw bia no ko ho ye na homeopathy kwan so ebesa onyarewa nia ohima lizi wode tena asase so di nkyene cheye no eno na endpoint homeopathy clinic ena ye nton ye ni homeopathy store aye ton homeopathy capsules oko endpoint homeopathy mixture ebi ni ho this oko endpoint okay kachi ye so na ye di original naba na physiotherapy balm okay udu wa your massage and physiotherapy ho your gym nyina ho udu wa ye be no na be watrete umpo bebe ye no mpem ya hwene nyina kama e de ama endpoint homeopathy clinic ye okonoma bo hia wa santimantamu enkra ha ya social signboard Spinters Road e ho di butu Dr. Adubuaten surgeon number no wono oni PF woni asem into friend no no afa 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na onempani abo empamo ni nyina mu aye kan bi ho ane de yes proye obi ho ande yadum kankan obi ho ane de na kwa akwa yesa ohome ya na okasa ne nkabo na efiri nanum ba enye kuro na aba ne tirimu eye njampre na wo ne senase no wo mu didi senase esesen no okay eno ne hadwene ye wo bi ho na anu ansa jamde ba ko bi kire wo no de ayese de Sophie nye shovel ne be wa awai Sophie ene ye de be wa awai wo no hia Pepsodent cavity fighter no correct one pa se wo di twiri wo sin anopa anwumre a ebo wo sene ho ban osi achi no nso ebo ne ho ban na ma wo sene pa ye ho ya fita kama wo sere a ema wo enka wo enye nka ene de beba wo ebo ho ehwa enye pampan okay pampan de pampam ehwa nti obi ebehwa wa hu twi kasa no yeah pampan de na ese pampam ne mum ehwa de obi eba behwa bi nti ebehwa wanu mu hwa no nti obi atwiriti aba no abehwa ne efiri wanu mu ba no na ye Pepsodent na de sa de yima nti ma wo sere akokuduro muli nti se wo de enu twu sekura de Roma fo nwoma no tre yi kan no ensian mu nsia no ebam mo fa mfia no kronkron chacha ho do the two ansa no ada nyimre okay wa twira no pa no twira nyimre ka ho na emo pa Pepsodent yesi wo sedie bia ehia unya twi usi wie pe ko agye akopɛ aduane di wo twi awie no ya wo se ho ada ho no ɛno sa no tie aduane de mpa na obeti aduane da na ɛha gye ade ni bia utime mmene wo se ase ntosuo mo ɛno na da ya na woka se banche kura na da wanu mu a wote ne se da bekɔ ubedi asa agye de an entumu mpa ko agye ho na kɔpɛ fufuo kɔpɛ banku kɔpɛ mutuo wa che jollof tuo zafi kokonte apapransa ana afi aduane bia wonim wa asase so no assorted adwa favorite no udru wa correct one adwa say o favorite no minya assorted fried rice ni and that's why ya wade na eja ai so kai sarafina yes no correct na kese o ye dian ya say ne okɔ hatcho atomic kwan ne so ho no a na ye kɔ gigigu ni so se bia na wontime nkɔ a the numbers no the order ebeba delivery guy na de beba sisi a 02 omode no nso nye nkwan ahwe agu ebi nsi okay se nkwan no behwe na ebi kura boba agu ho ebi nsi eye intact 0246 359 921 0246 359 921 Hajia special local foods aduane papa
ne fie ɛhɔ ɛna ɛwɔ abrewa sompa susana se ya hajia no yemfa bi mane no yemfa hajia mane no ai ne yemfa just hot kinkin ka ho yewi ane the president awon wala chese de obusa so na wobobo so no endpoint de agisi obakuma se a no kokoro ma bo hia o de okon ka se sompafo se memra Esquire eja yeko yeko nti yennetie fu ase na menim se eyi bi eyi apawa bi wo ho a setie bia ku pese wo bo ba on sore kwa na menka nto so se enano ya mebeka online drivers yasemi se nkrofo idi mabro obi ananka me chese asem kesia enti se wa biebie so afa ma ya da me da bia den de aye ne de ewie wo he a se na bit my se ese yema etiefo hunu okay we so breaking it down you breaking it down okay na etiefo ehunu se asam na ye kan very serious online drivers na wo mo nkomo no se wo mo bre enti na ye be stress mo bi wo horo mo a ebetimi di aboa wo mo a because charges are wo mu etua ne commission ahodo ya wo mu tua de ma sa companies no wo soro nti na omo de ni bre gisika bi free en ho no wo soro na aside online apps no yesi e bia charge up to 30% eno ye commission commission ya utua on every ride and every sale be a wo be in the day wafa obi commission abetua wo ho no eno no e bia gigi mu 30% inti apam imagine aside commission na wo mo say wo je 10 cedis a 3 cedis a free mu dada yes I no ye app na wo use no ne commission no wo hu inti aside sales there be aside commission na wo mutua no sa sika no mu ana wo be top fango we free enti fuel no be to free wo sales ni mu yes ye free bibi service or booking fee ye charge wo mo taxes wo mutua toll fees cancellation fees any subscription fees se apps no obu ho no se driver for no wo se dodo na no ekwan a ye de wo mo nam so na nye ti se e bia ye mfa ne se app eso na wo wa wo mutimi ma discount for wo mo customers enti se bia me ko achimota na me request ride e wo app bi so a me kan ya ma me discount 20%. Enti se bia fair no ye 50 cedis from her to achimota ye original charge ne ba me ntua 50 cedis because me 20% discount into maybe I make you be 35 cedis and 30 cedis okay na sa discount na app no de amame no eye se de be ya me mani beje na mani beka se me use sa app no enti ekotia asenkafo no dodo no because sika ye de ma wo mo no etoda e wo fom because of discount linti customer no 50% nia obenya no so san kwaji mu 30%. What you say na che so mo ye adwuma ma won what you say enti san ne manyina enti se wo offer ride bi na o ka se se an wo kwa wo hu ahia wo mo charge ye wo apps ne bia wo hu any location nyina enti o peke no hu se baby anipa di me kɔ ne nam yi any amount na app na charge na empeke into obe cancel ahameko into drivers not do now woman they determine where they want to go and where they don't want to go because when him say sika na ye charge na okoho na M1 na obe cancel and I will cancel so ebu akwa etimi block you ebu request ne kra na ye ma wunya na tse de sese wunya no okay because dodo na wo reported drivers in your Colombia ultimate reported driver based on behavior be a wada na die it is any money now what it is deductions we booking fee service fee ne sa cancellation fee ne sa nyama na wo mutua na ansa na commission adano wo mo bre ba ko bi de ye ho bi firi kuma se ba ha
ewie ye no sade no o si keka na wo de we me de we ko panta na me so abamu mi se ne ye bia na o free psychiatric ho na ebe e na ma ne o mu hu me say enti yen hwe say month why ye total sales for the month e bia 20,000 Ghana cedis boso me ne nyina adwuma why ye no 20,000 sa 20,000 enum na obete fango sika for the month a free what say maintenance awaye sika what a commission ya app krono a charge o say ye boat say ye Uber say ye Yango say ye Phoenix say ye Shagzi hwan enum na obete sa commissions in a free na enum na obete deductions ni so free to bounce at the end of the month when you scapa and so there would you coffee as take home no kumebi kiti enti asa wo mo ye adwuma ma app for no ne anim se DVLA any transport ministry wo mo na regulate asenkafo general wo man no emu ba DVLA for no wo mo regulation ne ye se wo betimi make sure say safety policies na wo ma hye driver ni ye wo standards e de adwuma no ye normal se uchika wo kromu no e ho na DVLA for enti I think say transport ministry no se wo mo hye no mo kasa asem no na we nso no driver unions no ene wo mo debi wo mo union no ye online drivers association that's what I know ene no ye leadership no mo pre niema padema members no but that's to say aban e said that war and share regulation bia aban ne any di charges na online apps no e free driver for ne ho no and de ho na adwuma ne wo enti oduma nkoma no pe ho na anya sa mesko yi transport ministry yebra Joseph ni Bukari enti yesre wo mo na app no nso e ho na Sam George nso benya because ye online ade na wo mo eye insesi akra bebre no drivers no frewa o bia meko ablekuma okay mpacho app no so ye charge o sen mi se bia 70 Ghana mpacho me de obeko ba me obetua 100 obeko ana wo nko dodo na asa na omo ye okay because wanye ne saa oboka imagine say ye lease car the amount say be 4 years 3 years ye adwuma na fatua eno nye direct enye we campaign companies wo bo mu lease a week bia ye sales 2,000 Ghana cedis a week na watch bia sa 2,000 sales no na wo de beto fango sika nka ho 2,000 Ghana a week enti obeda maintenance nso obeda wonna ba adwuma na bi ni ho enti nipa na ni obewunu aye kora obeje ha adwen 2,000 a week no every week not just 4 weeks in a month no utu about 8,000 Ghana cedis 8,000 Ghana cedis no yetimi the mount 3-4 years eja a week 2,000 multiplied by 3 years na ka ne bo kora yesen bosume 10 million into multiply 8,000 by 12 kwakujasa and now open so multiply 2,000 by 52 asa na unu ne uti say afi 1 year 52 weeks ejimi to kaso uwia na wasa multiply by 4 say 4 years na obenya no say multiply by 4 say 4 years and 3 years multiply how enye small issue na go so tro yi mun samui man ye di na maka na boy sen ufa so bum na mo de atawo muti so je open ho anya inti yesre pa say wo mo nhwe nyame nhira companies no so yesre mo mo kakra na John so ye nipa na drop form because e benefit me benefit you wo nya wo de e no no so nya ne de ba sa wo mpese de bia no ase asenkafo no na bre pa wo mo cha asenkafo na hia wo mo enti dodo na ba he no okọ offline no so no eto da ye risky because what charge nipa na bia 100 cedis uko na koto traffic bi mu ana nipa de uko fefe ba bi na echi obehu sesika na wa charge na kra no amfaso amaso okay I'm penning for me school set bia umbe yeah
yenko neja na eja Odmanko afedi yengrem ha na yenya adwuma ketro bi wa ha kan Deuteronomy 13:14 ma me bio na 15 ne kam enu ye bio Deuteronomy 13:14 eja da ha hwema me da ha hwema me Deuteronomy 13:14 men ko brofo no eja twi no me petwi no ene ye hwehwemu na bisa mu yie na hwe se asem no wo mu ampa se wa yo saa achiwade wo mumu a wo mumu a se wa ya ampa ko 15 ne ka ho kum na fankrante kum kuro no mufo fankrante say eno ne de ewo mu nyina ne emu fie abo nyina pasa jamedase na me fa quotation de afa ba bi mienu pe eja fa calculator na enya adwuma bi calculator no so ade kan kan betimi aba screen so matiefo ahwe bi calculator multiply 200 by 500,000 me fa no square de no na o calculate multiply 200 by 500,000 Ubenya 100 million. 100 million Ghana cedis na Ministry of Interior agide free youth ho. Oh. 100 million Ghana cedis. Forms in 200 cedis. Forms in 200. No, 220. 20 cedis na be chenso ye be ma foforo ho. Into the member ho. Into we 200 cedis we no. Forms not itself. On multiplier 100 million Ghana cedis. Ejawati masiye. Trono to homa me answer. Now the same 200 yay. For multiply 5,000. Ubenya 100,000 Ghana cedis. Into one more be fa wo no. 100,000 Ghana cedis pe e na nka ban ni benya. Aban ni hu se swa. Ministry ni hu no se swa. Anything or turn of over 500,000 ya cut na 500,000 e 100 million no. Afi signboard 5 cedis times 5 times 500,000 na ha de mame e ho benya be 2.5 million say bisa ho 5 times 500,000 unya say 2.5 million nti me ye na 5 no sa 20 cedis no me de 200 cedis no man ye 220 no almost we de be snacks amawom snacks no mbedi omo ba snacks no nema ewom ne biscuit ba ko 5 cedis sa carbonated drink here is yenya enumia no bi ba ko 5 cedis no mo mini bottle water nketo ano eno kra am to no 3 cedis ba me fa no 5 cedis nti 15 cedis 5 cedis asan ka wachiri nti 2.5 million fa ko ka 100 million Ghana cedis ne ho na ayesan one with scar aban na gide free unemployed youth on kro no ayabo say kan so u apply for adwuma na yem eja what ne making asem weni ye visuals na mde ama no it is be enti ya hwehwemu na hunu say o ma bo man ne kro no special hospital nkwa adwuma bi ho ma me o Ghana ha ono amukura no me ne wo 2 CID boss me ni aba Lydia ya kodonko o adwuma ye wo interior ministry ho but o she interior minister no so ase obedai enra honorable Muntaka Mubarak Mohammed wa me kasa nkeye ne kasa ne no ta press conference ne no ye wa me yankeye is an insult to Ghanaians. Yes, so Bekache said it is only 5,000 available jobs. Now what forms over 500,000 anya chrono daylight robbery maburu na oni adwuma ye no san bone chrono adan daylight robbery and aban ya etnase ama interior ministry abo unemployed youth ya bom chrono ko be bisa se de di kan ni ana eja ni enye ni edi kan ni enu nti ni enim se enye ni edi kan ni nti na omo ye ne ya pamwom samomra na mo meye resetting Ghana ni resetting Ghana agenda no amampani ani abre resetting Accra de ben ne namo ye resetting Ghana no eno ne yebo ye ho kro no yi ejama mo calculation no wa ha o se se mampani was South Korea o enti na bia wo hu but nim se ne aye kan mampani ate ne yet ye wa ha yet ye ka say 5 day tour na o ko no mampani hwe yen wo YouTube ne so no correct
Honorable Okude to black or hwe into the man or heard the Phyllis Pacho for su hwe or the man one country no import Calestos Mahama mampani ni hakura na wo hunu kura na chief of staff ye ne nete ha vice president wa ha o mi na o Jubilee house wo krono a maboyen no na me ka ho asem eja asem no Bible so wo ka and Bible no won to sebi ada wo hu sebi wo manu a me be ka se to sebi nim se wa no ayo SSS now krono krono eja wo se wo fa nipa 5000 what on forms 500,000 age 100 million Ghana cedis what dey dey enti we ususu se enya me susu se wo ma boye krono sesia no me hu se Mustafa Bandi a posti on Facebook so say I think it's right for government to refund simple for na applicants na but Mustafa Bandi ka ban ho o ka ban ho one classy daylight and rob Ghana for say commander my good morning and rob Ghana for 100 million Ghana cedis as I 2.5 million Ghana cedis as I ka ho adan kwaku security boarding yes say o apply ya sa brano a na ye be chi infra class de ekodi security de etuaska na so na de boarding ye said that the fire infra class ne de akodi security ye hwe o ntentene mu mo wa ho den mo eja media make catch the interior ministry sa abre na protocol ni ho ana protocol no a na na ne de be cheche no minim se no ne friend protocol dia but abre so na ye ntua hwe eja me catch the interior ministry honorable Muntaka Mubarak Mohammed da no say sani Mustafa Bandi akan adwo anso kra aka kire ni BCC onfa Ghana for sika ma wo tio won komo na yebon obi control wo post na say when you register with WAEC and fail do they refund the registration fee to you? Can you imagine? And na obi eko tagi nipa na ocho say in all fairness with WAEC all are expected in quote to pass but with this some are supposed to fail so the government can meet its threshold of the number to recruit so both are different. That's it. I just recruit WAEC dey nka say chiro na faili there be osisua na kochurocha we so de WAEC na kasa kra no was kra o pasco ni ade o san kra and no ne ya kirew and ye musa ho we aptitude test you am control aptitude test you am control me read ba ko ama we a LETTER NFZU me minim ni security intelligence one dey nje agency me na o afa na me bebam enti wo ya me so hware say security issues na yes way security issue you should treat it as such treating it as such no eye ne a wa kire me we wa na kire hwan what of AI? Yes, I am for AI. Say no afenyo kan no. I am for IT. Me nua ba ko a wo mumpurugu yoyo. Ni owo pusiga, ni owo abombe ba bom yakura. Tio, ba bom ni yakura. E na no na kura abiem. Ba bom no ewo Etiwa East. Ana say bia ba bom number 1 de kura. Bia wo nkransa na wo nkransa tifi. Na nkransa tifi no wo betwa ndroman ka second star ho. Na wo kopie nyina mo now no network no kra a problem now watimi atuetue mu aba bedru ti se bia nkokọ ana wa ba nyinam na wo ba betro aptitude test wo eja aptitude test ne nkwa na no nkwa another episode a meba ho but then I'm talking about sa issue we no kra ye ha wo bia no ye ha enti eja media ni America de a kire wo mo ne se na wo de mesi mo se wo tro bibi na womonfa Ghana for sika ma wo nya sa de akro no we de ye nte ase okay nya sa be ye nso be ye sika demo eno ye interior ministry ho no afi tobo na ye nsan ko ayi no fa asefo ya se mi ambeka ayi eja na me sende we bi ne me hu ne wo de sende me no wo de brofo na sende mi kan ma me we were giving clearance of 6,249. Eja asema ye kan ye GES Director General Papa no say friends Dennis Professor Kofi Davis Professor Kofi Davis Kofi Davis but o na so meme. This figure covers both university and colleges of education. Ebra 2024-2025 academic year one more for teacher for adwuma mu no financial clearance e ba ye na e cover enipa 6,240 2024-2025 academic year no last academic year. Yes. Okay. And now
one more far adwumayɛfoɔ no adwuma mu no clearance wɔn nya ɛnɛ cover nipa 6,249 okay ɛno no college of education for university for ɛna wabɔ bɔ mu wɔ hɔ no ɛgya kɔ anim ma me wɔ hɔ. After the validation process, there was excess of 500 plans to replace people who were having issue with their documents. Private college of education no mu fana wo mu yi wo mu free mu because no omni GS is no kura nko yi over 500. Inti na wo say GS assign a recruit for e de be hye o manan e ho na ya benya problem enne. Okay. Ko wani man. So the director general recruited to replace those who couldn't qualify. Good. But through the recruitment, they have recruited more than the number of people who couldn't qualify. As I'm guessing in here. After trying answer. I was say nipa 500 na ye yi o ma free mu ye yi o ma free sa 6,249 no mu na ko form be shemu a o ko form be shemu no e no ko for more than 1,000 o ko for almost 1,000 e de be shemu after ko ni ma me dey. So the actual number has increased to close to 7,000. And Ministry of Finance is asking GS to withdraw the appointment of the excess people who have add up to note the number. Sa add up ni nyina no came in 2025. Okay. Bra omu yi we no mu ni free mu wie ye na afia so omu fa bi nhyem no ma fabro so no. Yes if any pattern. Eno no ye bra abandada no ko fa bi gu mu na na. Abandada no ko no. Financial clearance a wonya ya o de fa wo mo no. Aban we ba ye no hu se se nhihye ye bi wo ho a anko yi. Enti ye yi nipa be 500 plus. Afrim. Enti o se ye fa bi esan ye de. Edi shem no. Nipa dodo a wuyi wo se nipa nan a ye wo dem ha no yi wo ma. Kwa abontire ko fa nipa nan be shem no ko ye no ko fa nipa nso ne nipa be se nwotwe ko nipa du. Edi abeshem. Ena Ministry of Finance say make ase ko fa nipa nan. E fa beshem. Ena ko fa nipa replacing excess of 500 plus. Good. And 7,000. Yadu echire ho no. Enti Ministry of Finance akache GS say say nipa na adapt na be kan ho no onyi wo mfrim ho na akoyi na firi. Mamuntu. Kan kwase ho ma na me kan ma kwa say twabre ni duro be yi ni de wo. Twabre na duro ntimi nyi. Unim ye nti a wontimi nyi kwase ho. Message bi. Now GS is to withdraw appointment of all recruited in 2025. Good. And the DG is afraid, Director General, to do such. Adentia. Because such appointments were given to MPs and MMDCs. Me make say we were and Tuesday no. Asante achem no of MP a nem kwa me inside that. No more bona baso yi. One more koje appointment ne free, free GES ho. Obeda no akọ revoke this appointment. And na twetwe wo no. Eno na twetwe GS bo afi wontimi nyi saafuo ni because oyi saafuo ni free mu a areas no a ewo mo asi etua no finance ministry betua ena wontimi nyi wo mo free mu ma finance ministry ni entua sa areas ne mfa ma teachers na on be kopiketin na wono ede ni tumi aka kire am say ono ni tumi ne so sen Ghana mra enti ma obia mfa na ni mu ma demonstration. Enti all ba o say mo ma demonstration no all because of unknown negligence. GS negligence enti a teacher for na ebre me ba eja GS negligence enti a teacher for na etempenten kwa mo salary akam what ni a fa o mo no high places na the appointment no o de ma o enti me revoke o mo enti say Montina Musa na Montina ho na monye ho na finance ministry so ntra ne baby na GS ntra ye baby sika no de ahye sana omo pese omo kire e na teacher for say ade a ya ho adwuma e fata no anya say obebo ni dua wo ni trimu ntie teacher for na hyase e bo GS dua e wo mo trimu maybe ko kan ban no ene say revelations you hyase e ban e jana de ba ko rom ni say nat for wo mo na me no wo mo tu man after the matter say January ya no ye elections ma omo president no aba enti after na not new president aba na say mentwen na onso asem num na nagrat for there me no omo kwa there me no omo ni sample collation CCT4 collation of concerned teachers ni all other teachers teacher you nagrat for there omo dey politics me person me ko enti na me say me mo din no na me si me nu sa afo ni nyina wo tu man
na so sane na grant for president a hye me bo say waso asem mu abehu krata bi enti memma ne bre kakra memma ne bre na mom teacher unions e waga na ha say no they are being bogus me say they are being useless ni omunim ni say o salary beba na ye de ahye so teacher union dues ni o ma beje omuntimi nkasa ma teacher unions no o members but NAT wants to leave an example intimacy make giant NAT president na mama ne bre all professionals can boast to but be the teacher taught them all enti se ono omo na aka saa ama me saa no ho bai na so bedi ho dwuma eja me nkam kwachiri memo omo bre he o ko yire ho no se twan ma mba num nwi a won hye wo bre bia enti oba nso se wo chare adware ya no siesie ne ho hwie be o de enkosi June se e wo March enkosi June saa na mama me ho afri na atefo ho se me pese me tin na ate president nka on this issue from now till June na mantene nka obeti bi ahia oduman kuma ene no se ye wawoda maka kirew se yewura Samson Amwa odi na woda e frɛ no Nkransa Bruni wo MPP communication director e de mabono East Mantan no ye ma na woda diepa e free obese bi hyase e man in advance e na ebi man proper na ebi man belated ni nyina ye de man so nkokwan so e no sa no e na MC Charlotte abeka Church of Pentecost e ho na asom e na ye wawoda mfuni ne da so no ye ma wawoda die pa abona ahweniwa e de kentene gunu komu aboni fita kama o grete no e da yere me asensen ne ho e na we efiri e bae e no so ne ye gina na ye de wasi odoman kuma na ate ne nkan Esquire ADWOA ASARE obi docket ne so ne na ensem pie firi mu ba pa ye de wasi enyompa to so ewi a dwumadi ahodo aka nyina ebebo wa akwan mu firi nondu Prophet Dr. Kofi Oduro betenase na wodi dwumadi friend say second service no asommo ewi a enwi edidi so saa dumienu kase ebo no premoto brede no ebebo wa akwan mu na mobro wasem abankran saa bre kro na SOMPA nkomo na akasa ewo SOMPA TV no so 93.1 ewi a for God and country edi ho kopem se ebesi no num mpai mu ama hot bite kase ebo de kase ebo hwenhwem ansem mom ekosi ase ye de no nso asomo ndi saa bre de ye ko na emom ye koyi akajebe po ba ko fa o no problem now guys da bia ba bi for na mfa kofi o ye bema na we experience a da bia fa kofi ne dada no na se da bia omo asem we se makata mu dada se o ye bema ufiri fia no pa no nso anwumire nunum ye di me se wa pon o to go slow mu a by 6:30 ni obi fia o ye bema shia ya bema boge pa ada na esa wa nesa da kuro no akofi awia o mu de tuem the classmate bi obu fa mu awia no mienu ana okofi okwa ya yesi bema ntade ya hatade pex abobu no bisa na yere se ho ntade ni din